Ai, namkena kambe ka Master Xitsonga analyst. Yeah, of course, that like Gagash man. Na mhaka nyimpi ya the influencers kahle kahle yi nga sungula hi Samantha. Yeah, even then emakumu ta hi hetelela hi Dr. Sithole leyi nga ta hi hi linka na Benny the president. Yeah, so before yaka live ya Gagash kahle kahle mhaka leyi sukele laha leyi nga ni ta bembelela ka Gazela where Samantha wrote la ku mention ti influencer ta ka Gaza loko u nga swi twisisi famba u yafa. So that's what she wrote, and then she mentioned vanhu va ku hambanahambana vo Gavaza kwalani vi ri ma Mrs. Rams vo Gagash mana Shongani vo Gaza Bosha hinkwavo all the people you know. So ku fika ku vona ti-debate to i yini na ni influencer u nga kha wa kaneta va ku van'wana ti-content creators na vo pona ni kona as you can see vo Ndzhaka and stuff like various people leswi of course kha swi endlisa xona and stuff like that before hi swi addressa hi pfula hi to Gagash i rini kahle kahle. We must just accept Akagas. Yeah. Uri. The influencer the core, the tele futhi swinene Akagas. Which leswa ku muku akuna ti influencer Akagas. The influencer the core. We just the problem that we have. We've got good influencers. We've got bad influencers. Martin influencer to come. So exist Akagas. We do have influencers. Si aku munhu influencer swa kahle kumbe swo ka swi nga ri kahle mara ti-influencer to tiko cause inge ya kaneta Google ilo tlharihisa ku yini we ndlela ya kona we tlharihi ku tlula Google van'wana se I remember ntsena comment yin'wana ka page xin'wana a kaneta misolo i kaneta Google like who are you ku i kaneta Google okay we ta continue ya vulavula Gagash swi ni nyangadza ngopfu mi ku tlula Google we wa yi vona Google ya vulavula la yi byela straight ku influencer i so kungoba ku ri ku phala ku being an influencer doesn't mean ku ri fene influencer swa good ntsena paku lo is a bad influence aka vana komisa timbangi wa swi vona kumbe mama kumbe leswi suka ka influence shaka influencer then it's something else I don't know. Yeah, when people say you are a bad influence eka community ikuva u tisa swo karhi leswi kuma ku maybe it's against so maybe ku dzaha timbangi no example kuma ku munhu ku dzaha timbangi se i dyondzisa vana lavatsongo ku dzaha you are a bad influence aka vana. Yeah, so the influencer to ko swi nga kakale ku influencer ya njhani kumbe njhani we just have good and bad influencers, that's it. So loko mi ku ati kona ti-influencers mi vula yini? What are you trying to say? Mi lo tlhariha ngopfu n'we mi tlula Google mi vula ku n'we mi tlhariha ngopfu mi tlula na Google n'we vutlhari ku byiza Google mi ngola ku thomba whether you like it or not mi ngo ala leswi mi swi lavisaka xiswona mara ntiyiso u ta tshama u ri ntiyiso you can't change it. Ntiyiso u tshamile u lo tshama u lo nya exipikiri nyameni bava u ku rhendzini hambo thamuka yale na le ntiyiso u ku yimerini ti-influencers ti koka Gaza. Yeah, before Gagash continue in short ngaze a helehisa swikuyini an influencer is someone who has an ability to influence the opinions and behaviors of others. This may be through the clothes they wear, the opinions they hold, or the expertise they have on a certain topic. In overall, kahle ngo influencer I munhu loyi a kota ku va a influence ti opinions ta vanhu or leswi va hanyisaka swona or leswi va behavisaka xiswona before hi tlhantlha yi ya mahlweni vhele mhaka leyiwa. Now, Oxford Dictionary, the number one definition, it's a person or a thing that influences another. So, the ability to influence the opinions of or behavior ya vanhu vo karhi hi ndlela yin'wana or hi ndlela yo karhi. Vona mhaka leyiwa. So, Samantha la anga va wrong in overall ku lula ntiyiso. Vo Gavaza na vona it influencer. She said influence. I kota ku influence vanhu hi ndlela yo karhi. Ani wa xavisa ti-Aprons ta yena
wa influence va kha va xava ti-brands ta yena tetiya na vu-savage a ni na byo byi wela ku byi kona byona vana mhaka leyi na va Mrs Rams lawa a swi vona ku munhu loyi a influenceaka vanhu like hi sayiti ra can we say style style na timali munhu na vito ra twala ku ri ya kwini Gagash na yena influencer we know his lifestyle we know influencer vanhu ngopfungopfu in terms of his lifestyle vanhu va rhandza lifestyle ya yena hense va kha va layika swilo swa yena ku na mhana xangani hi ndlela ye ti-beef nkarhi wun'wana ti-advices hi ndlela yin'wana i na hi following yo karhi kwala Gazabosh yala ka Gazabosh hi kona hi taka ka yona le because ni vone comment yin'wana hi fike hi va hi tlhe hi addressa laniwa okay lewa yo ku na difference between influencer na content creator ku nga ku ri na difference but sweswo tlhe swi fika swi khomana ngopfungopfu la xigazini la because ku ya hi Google content creator la vele yi tirha ku va endlela ku endliwa ti-content to tsakisa sweswiya swa fana ku fana wo skim mafenya a no ha swona ku va kha va endla and stuff like that and then ku ya hala ka side ra influencer lawa yi fika yi kombisa ku makes content to promote their lifestyle or in those products to their own audience. So okay, nang taban wo fana wo skim mafenya if you can look on his content i va kha promote na business. Yes, he's a content creator but at the same time he's an influencer. That's it. Oh, and she mentioned skim mafenya la. She's correct. Ango hlasero sho Samantha wa yi endle Google ya wena Google rin swilo leswi nga tsala a kuze ku na xa rawanga xi endla la ti-influencer vanhu lava nga la ni vona na vo Blanca even Blanca I think Blanca tshama ni swi vula ka yin'wana ti-video ni kaneta minkarhi yin'wana ni kha ni kombisa ku he's an influencer tlhelo nkarhi at the same time he's a businessman ku endla na swa ti-iPhone he's also an influencer munhu loyi a nga na online presence wo posta to hambanahambana and at the same time wa influencer vanhu side ro va ta xa ti-iPhone and at the same time it andla swilo swa music. Check his account, you can see ku ri munhu wa promote na music ngoba Blizzboard wo ku cheka la yena nga phusha swinene va yisa lavya ina influence yo karhi loko swi ya ka site leriya wona mhaka le leswi ndisaka xona hi nta kwala wana mina kwala ni nga master tina mina influence eka aspect yo karhi yes ni create content however kuna aspect leyi na humi switoko loko swi sweka ka music ka tin'wana ta-artist na mi-influencer ku mi kota ku tiyingisela ti-artist letiya ni endla behavior ya n'wina ku yi kota ku tsakela vanhu lava ti-opinions ta n'wina kota ku va ni ti cinca ni ku hey famba yingisela for example sweswo hi busy na dokodela la a ni yile ku compete na Ben Mayengana so I'm talking about him ku hi ta ya tuyona ku yi ta n'wi tlula Ben Mayengana at the same time that's an influence ku na vanhu vo karhi va nga ta influenceka yes va yingisela va la ku twa ku himpela na i ta tlula Ben Mayengana na at the same time hi leswi nga ta swi ndisa swona so swi i mhaka simple ngopfu ku va munhu a ri content creator a swi vuli ku a nge vi influencer ti nga ti ri kona ti-content creator maybe to ta nga ti influencer but to tala loko hi cheka ku hi definition la to tala ti-content creators la ka gaza la i ti-influencers swin'wana swo la ku tirhisa Google hayi ku munhu a kaneta njhe ku hayi i category yo i yini influence as long va kota content creator leyi kota ku va yi xavisa swo karhi la yi influencer vanhu va kota ku towards a product yo karhi is also an influencer content creator and stuff like that and then the influencer ha swi vona ku in overall va fika va na following yo karhi ya large in most cases hi hlamuserini a hi then a hetisini na ka section ya Gagash la a hlamuseli nchumu swi clear ivi munhu aku ku va munhu loyi a nga na following yo tala iva i key follower yini i follower yini kwala okay i munhu loyi a nga na following yo tala ivi key ku i follower i nga follower ki xa once of let's say maybe ni follower ku ni xave BMW ni follow ku ni xave BMW a swi vuli ku mindzuku ta tlhela xava yin'wana BMW na mindzuku ta xava yin'wana BMW ivi key follower iva i key follower yini hlamula question hi ku i munhu loyi a ngo followiwa o followiwa ngopfu iva i key follower okay ni follow ku namuntlha ni xave Gucci it's not like na xava na mindzuku na mindlwani musa nga punto ku fika kwalano vongo hi nga ndli nga ku swilo a mi swi voni tisa mikama wu vona loko humelela swilo swo biha nyana swin'wana kumbe swilo leswi nida ku mavokonyana a ku ti-influencer ti le wihi ti-influencer mara loko ku ri a ku na influencer ngoma chansa va te event ya va ri man loyiwa I forgot that woman va celebrate yini sweswiya ni vone van'wana va kha va lala hi yehe loko a nga rambangi na yin'we influencer ka gaza se hi ta rhamba na khe hi nga tivani i fanele rhamba vana kha nga va tivi se i fanele rhamba na khe hi nga tivani na vuphukuphuku lebyi nga ta lala ka gaza laha mi tele ngopfu mi nga swi phuva ene a ko va ku
ufana na yena nonsense side no ufana me nonsense I don't take any nonsense so hence loku mitandlela boba laba and besides anulweni mhaka ku va ku na influence I'm a businessman man wish ngano wisha ka swishanga swa vuhlangi I'm a businessman na Gagash influence that's it ku hi the category okay Gagash mba mkhamu ngilandela guys phela swi simple ukuba ma answer that simple question what are mba mkhamu ngilandela because of his lifestyle ngoko loko asungula swa Gucci Gucci veta landeriwa because of that vanhu va influenceka and then lifestyle ifambisana mabyala like yeah he's an influencer at the same time a businessman and influencer at the same time wa influencer vanhu va le 17 wa promote mabyala like nice life sort of Gagash waloye yeah isho sweswo mabyala and stuff like that we know it inside Ryan ona hi Samantha kwara loyi ke nangutala ina 237,000 followers masho ni tlana artist to tala swinene ku ya hi following ya yena wa va influencer vanhu ho cheka kwala nga swi kuma ku endla yini swi kwala o swi zwambini swi swa yeri swi swa yeli swi swa xavisa kwala wa maswona mo swa ku okay yeah swo swi swa xavisa kwala wa hambi ta ku hambi ta ku yini swi nga ta famba na ma business ya vanhu ya wa va influencer that's why ana a huge following on nghena ka ti-photos ni vona swin'wana na loko a vitana ka ti-events ku na swo karhi a vitana na ku show ku na leswi vanhu va rhandza ku swona hi yena maybe even style nge tlhela swi vitana maybe in some sort of a style nakona nga kha influencer vanhu hi side rero you can see ku munhu loyi a va ku a ri clean a ri kahle at the same time va swona ku ena hala ka ti-businesses hala i kona hala loko hi cheka lana swa ti-iPhone na yena i kona and ena a huge following walowo a na hi content creator but a swona ku na aspect leyi a va a ri ka yona loko hi cheka kwalano so i mhaka simple ngopfu i sweswi mi ni byela ngo vavasati mi swi tiva ku sweswi swa pinki kwala ni nga ta famba ni nga vuli swona and stuff like that and then vhele khi hetelela hi Dr. Sithole leyi hi linkaku na Benny Mayengani the president so hi ti 16 November ku na post yo karhi yi nga fika yi tsala yi confirma leswi Master T a kha ku a swi humelela a swona ku ta nandziha at least na Master T da hina track leyi nga ta ku hi yimerini ka Dr. Sithole because yi fike yi tsala yi ku Velaphi mi lava ku va track number man ona mhaka la a yi vekele Velaphi at first vele la ku komba ku yi vula Velaphi lolu ku ri maybe a ku na un'wana a hala ku kaneta Master T yi vula yena Velaphi walowo le switorini lwa swithuthuthu lwa video in overall leyi endlini le a yi leyi kahle la Velaphi la a ri ka xithuthutu xo karhi la a yi leyini liya if mi nga se yi vona yi koho kwala ka channel just subscribe swi simple ka Master T ku subscribe i ta vona everything lo video yi nghena i vheta i yi vona and stuff like that ku hi kota ku famba xikan'we and stuff like that so mhaka yeleyo guys mhaka yeleyo it's confirmed Dr. Sithole yi ta yi ri karhi yi bifa murhangaphandha vona mhaka leyi va nga kha ku Mr. Sithole track 6 Velaphi na Duku nkosi hakona ya yi hlekini na yo ya kona ya fita ku va as a track 6 swi ta vheta swi hi olovisela na hina hi kota ku va hi swi tiva ku yi le ka track number ku hi kota ku swi tiva ku kahle i beef ya vo tala va ri track 6 ri ni kha ni cheka la Dr. Sithole hi kombela mi hi fakela yona as a track 6 kombi na ku vanhu vo tala swinene loko ri ta fika ka track 6 track ta n'wina yi fakeni koho va nga ku 5 va ku 3 hala i track 6 la track 6 yi le ku paseni loko ri hi mpela mi fike mi yingisela vanhu Velaphi a yi vi track 6 la and overall ti helele ti-comments ya hi swona sweswi swi nga ta ndlisa so a yi ta yi kha yi bifa dokodela ta hi kha hi yimerini ku ta namba hi ta twa ku hi khomele yini ku murhangaphandha la ka xingendoli a yi ni poyini ngo a ni twina ku yi ta tisa bifi ya matimba a yi poyilekangi dokodela kahlekahle na otherwords ni swi ku no yi famba kahle yi famba kahle yona DS track yona yi kahle and overall but ho vula ku a yi na power leya vu-beef sort of you see no so hi leswi loko ri amukeza subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe Ay, that's number 4.